Sarajevo. Svakodnevno ovom ulicom prođe hiljade ljudi. Svakodnevno možemo sresti mnoga lica, ali jedno se posebno izdvaja. Jedno lice koje je već, kako kaže, 30 godina na ovom mjestu. Lice koje je nažalost iskusilo svu gorčinu životnih iskušenja. Lice koje je uprkos svemu uvijek nasmijano svakom prolazniku. To je lice Nedžada Bulića. Nedžadova priča je jako teška. Rat dočekuje u Sarajevu zajedno sa svojom suprugom i 3 sina. Nedžad je po zanimanju ekonomista, a radio je u tadašnjoj robnoj kući Sarajka. Za vrijeme opsade Sarajeva ranjen je 2 puta. Prvi put na jevrejskom groblju, a drugi put u parku preko puta svog radnog mjesta. Ovo drugo ranjavanje ostavit će vječni trag na Nedžada i njegov život, s obzirom da je tad ostao bez obje noge. Od tog ranjavanja i nakon smrti supruge, Nedžadov život kreće u jednom drugom, mnogo teškom pravcu. Kako nam kaže, ulica je njegov dom. Teško živi, ali uprkos svemu tome, kaže da mnogo cijeni i voli našu Bosnu i Hercegovinu. Hiljadu suza sam ja ovdje prozvao. Ali živote bi. Po njegovim riječima, u životu je najbitnije imati prijatelja koji će ti pomoći kada to bude potrebno. Jer sve u životu biva lakše kad uz sebe imate iskrenog prijatelja. Pomoć prijatelja ne nedostaje, ali kaže da je ipak teško. Nedžadova želja jeste da kupi proteze za svoje noge, jer ove koje već ima su dotrajale i oštećene. On je odlučio svoju životnu priču iz vremena opsade Sarajeva podijeliti s nama, a svi posjetioci će imati priliku tu priču pročitati i vidjeti u sklopu muzeja genocida i opsade. Nedžadu veliko hvala, a vas, dragi gledalci, pozivamo, ukoliko želite da ga posjetite i da mu pomognete, možete ga pronaći svakim danom na mjestu gdje prodaje cvijeće, u ulici Ferhadija u Sarajevu, tačnije ispred Sarajevske katedrale.